Skupna vojaška vaja Vigilant Ace je namenjena skupnemu obrambnemu usposabljanju južnokorejske in ameriške vojske, mnogi pa jo vidijo tudi kot kazanje mišic severnokorejskemu režimu. V vaji sodelujejo najsodobnejša vojaška letala zračnih sil obeh držav. 먼저 공군 작전사령부와 주한 미 7공군사령부는 오늘부터 8일까지 한미 공군의 전시 연합작전 수행 능력 향상을 위한 비질런트 에이스 훈련을 실시합니다. Kot je bilo pričakovati, je vojaška vaja v Pjongjangu naletela na oster odziv. Severna Koreja, ki je po nedavnem uspešnem preizkusu balističnega izstrelka še posebej samozavestna, je vojaško vajo označila kot napad na severnokorejski režim in narod. 미국은 12월 4일부터 8일까지 남조선 괴뢰들과 함께 우리를 겨냥한 사상 최대 규모의 연합공중훈련을 벌여놓고 첨예한 일촉즉발의 현 조선반도 정세를 폭발이로 몰아가려 하고 있다. Pjongjang ob tem dodaja, da ne more prevzeti odgovornosti za jedrsko vojno, ki bi lahko izbruhnila zaradi nove provokacije. 미국의 무분별한 핵전쟁 광증으로 조선반도와 전 세계가 핵전쟁의 불도가니 속에 말려든다면 그 책임은 전적으로 미국이 져야 할 것이다. Oglasila se je tudi Kitajska, ki v zadnjem času skuša pomiriti pregrete strasti na Korejskem polotoku in skuša najti mirno rešitev vse bolj napetih razmer. 朝鲜半岛的局势在维持2个多月相对平静之后再次趋于紧张，各方没有抓住中方此前呼吁过的机遇窗口，我们对此感到遗憾。 Kitajska ob tem dodaja, da še naprej povsem zaupa varnostnemu svetu Združenih narodov in resolucijam, ki jih ta sprejema. Vseeno pa nasprotuje vsem dejanjem, ki ovirajo dialog in mirno reševanje krize. 中方一向坚决反对朝鲜无视安理会决议所推进的核岛开发，始终严格和全面地执行安理会各项决议的具体内容。中方也一贯反对 任何导致局势紧张化的行为，坚持不懈地推进劝和促谈。 Kitajska in Rusija sta sicer Združene države Amerike in Južno Korejo pozvali k opustitvi skupnih vojaških vaj v zameno za severnokorejsko opustitev jedrskega programa. Pozivi Moskve in Pekinga so več kot očitno naleteli na gluha ušesa.